Color crystal maring shock na sakai sasi gajia na thum me shit ka sangji aramana color na thum more nungling a phumjing dale kare Corinthon naw ka bi ka sang trada phanga tuija trada shini remake up the ajiwi kamdaya baobing Hangshini da gajisha da Naga Independence Day Ukhrul Headquarters li Ungdangkul region na thanda mayon dale Naga Bamli India we Independence Day mamayon kawai All Naga Students Association Manipur na ngabaw haira District Hari Thakda Khayei Lushit kawai Zalengrong Long Naubing na Manipur Shorkar li ngagaw haira Lekhyang athor aje the Dangkul Expressway bao NG Shankhui in a ba midale bao bing may sign na nang roomsa aje pay direct rada madithang Naga Independence Day mayon kawai Ukhrul District Headquarters ling ran bing haira Hangshini da gajisha da Naga Independence Day mayon kawai Ungdangkul region na thanda headquarters li angran angayay khwika gida lay Chili Dangkul Naga long with President Swart Washum na khyawa sada wadzangra Worship Migdam now being zangda parade zadgida lay delay. Angran ang yeji ajung ator bungtarali hapogra. Yurwi Independence Day wivang aju institution saikoro shung kawai tangkul naka long na ajahon tang yari li gajishat shoka. Tukan bing labung barong shunay na dangda shung miser kawai DNL na jishat miya. State Assembly Gazibli District Katarwi, Leha Leiret Maramli Hangsang Kamiwivang, MLA Leishioke Shingli, Zalengrong Civil Organizations, ZCOs na Ningashi Pongshok the District Boundary Reorganized Kasaji, Takda Sami Kawai Shorgarli Bo Haira. ZCOC, Zalengrong Baudi, Zalengrong Youth Front Gala, Zalengrong Students Union Hibing Hizanga. Hill Areas Committee, HAC with former chairman, Leishio Keshingna, Sadar Hills Kala, Churachandpur District Speaker Jot Maramli, Mathalaki na Hangsang Mida, District Reorganized Kasadar Kar Kasakasatsang Mihairada, Long Bingjina Mia Kangai Pongshoka. Salengrong Community na Atumi Kuung Gaika, Tamenglong District we in a Sadar Subdivision, 1933 Ligala, Churachandpur District, 1969 Upgradation Li, Ngai Shoka Haiji, Murumi Kawai Kasanga Boraga Haina da, ZCOs na Hanga. Maram Chili Chief Minister N. Biren Singh na positive sadang Han Gagali, Long Bingjina Gadom da Kasanga Boraga Hai, District Boundary Reorganization Ji, Leida Klay Shorkar Hina, Yangsang Milak Haura Gajishit Kasang Pongshoka. Naga Bamli India we Independence Day mamayon kawai All Naga Students Association Manipur na Longpang Bingling avaw haira. Indian Shorkar na Naga now bing we political machun li matay kami gala Jan ngazek shong ningdong da makami li makamaya pongshok da Naga Bamli Indian Independence Day mamayon marada ansam na avaw haira. Indo Naga political issues resolve kasali adam zangasa kahai gala framework agreement we aina hat kawai kasa la Naga now bing we dung li magapa policies kwi karawi bang Indian Shorkar li maring pamana mamya ngai mana gaji ansam na pongshoka. Southeast Asia we sang may tui da raga hai political conflict ki tarsang kawai kasali India we ningatar ningadong maramli ansam na kanghan sahaira. Naga Hills na 1947 pay director Adam Madithang, Gajia India Independence we zimik show aka mangali, British rule we ina independence ngawao kahaina. Ka Indian Shorkar na dandi ina razangda, divide and rule policy shijinda, Naga na bingli exploit kasa, subjugate kasa ajirashung da rahai rada ansam na hanga.
Thordrin Jan gala hang hai maram chiwang naga naw bingna India we independence khamayon li shirukhi khawai maram malai manada phai director da phanga thang Indian independence simik shoma myon khawai ansamna unit psychorally tishat haira Aya phai director da guthum thang Manipur we abam ngada dei de li Betroit se mayon ngorok da 1891 Anglo Manipur Raili ngarmi hai bingli khya ka shi aina phaning haira Bishnupur District Deputy Commissioner Laurembam Bikram Nathanda Mini Secretariat Complex Li Wandri Hai Khami Angran Angaye Khikaya Bikram na yari khoka gasawi kan khana gala welfare schemes mathada implement gasamaram li gasatsanga Thabal District Lila TC Complex Li Deputy Commissioner A Subash Singh Nathanda Angran Angaye Khikaya Government officials gala rijumna bing na khoka sa do ot sa khawai gala yari ot gasali ning jang aina sa khawai DC jina kasat sanga Jile Prabhat Berry morning march gala Har Ghar Tiranga signature campaign lokhika haira Kamjong district we angran angye DC we camped office second MR complex Imphal likhika da deputy commissioner Rangna Mai Rang Bidar Nathanda candle kashar gala floral tributes mia 1891 Anglo Manipuri War li mirin jigat mi ka hai bing li paning khuung khya ka shi sa da minute akha jingri ka hai adam mayona Chiribam district we angran angaye Ningsingkhul Biodiversity Park li deputy commissioner Krishna Kumar Nathanda Bir Dikendrajit Thangal General kala Pauna Brajabashi we mi manbam li floral tributes mia Atumna Arihon Manipur ti shot we Rod Kamradli Tisang Hai Bing Li Paning Ko Jingri Kahai Adam La Kwikaya Senabadi districts li Betroit Stage DRDA Conference Hall li Mayonda Nimmi Azing Shi Kamrang MCS ADM na Thordin Jan li Zimik Shochi we Aman Gasak Maram Pejiteya Reams Imphal Shong faculty staff kala Gadamna Bing na floral tributes me Patriotic Lasa da Mayona Imphal we Lions Club nala local organizations kadailing shikda Betroit stay mayonna Atumna Reams Blood Bank li blood donation games rungmi da martyrs bingwi mingli kajikat ashi 30 units donate kasa sampanga Chief Minister N. Biren Singh Nathanda Manipur State na Betroit stay aya hijam yajam bad kala Temple of Thangal General li mayon haira Ceremony jili First Manipur Rifles we contingent na Martyrs Bingli Consulate me da British Colonial Lingaru gaga Raingarer kami kabinga Bingli kaya kashi pongshok Congress Bhavan PD Road li Congress Legislative Party CLP Gathana Former Chief Minister Okram Ibobi Singh Nathanda wreath laying ceremony kwikaya Simik Shoji Bir Dikendrajit Thangal General Long Mangli Maningla Aming Mang Yaulala State Ning Khan we wang mida Mirin Jigat Mika High Psychorally Kaya Kashi Pongshok Haira India Myanmar Layret Ngavegapin or Takda Sakavai Manipur Aina Arunachal Pradesh Li Sander na Jiju Kamile Haira Maram Hiwiwang Sander na Manipur Aina Arunachal Pradesh with Chief Secretary Skala Assam Rifles Director General GT Mi Haira da Hanga Northeast now Bawati sure da TBRs Kangaran or Takda Gasadar Sahaira da Sander na States Kanili Gatong Haira Arunachal Pradesh Shong Indo Myanmar Layret Ngavegapin kilometer Shamadi Hangjishat Gadale Manipur Shong kilometer Shakani Hangmadi da Gutum Gada Ngavepin Gida Layaji Arunachal Pradesh ina Manipur Sarkar na Assam Rifles Border Roads Organization gala concerned department ling sanda Layret Ngavepin Kawai Abambingji finalize salu da sender na Hang Haira Maram Hiwiwang Assam Rifles na Lagodom Mirano da sender we GT Jili Hangsanga Itum na Tebay India Myanmar border Ngavepinra Love Free Movement Regime FMR Mahairi Maragaji sender we Dilable Mizoram Assembly na Maghamaya Leya Jithada Nagaland Assembly na la sender we Dilabji Majuglu Shit Kawai po Haidale Ara itum na yari liga chat gala advertisements nganang rumsa Imphal li Russian ballet class sang Kawai Mingjan Chomi dale Ballet Glasi Zingum Gatumaina Adung Bing na Zangbaya. Class Adam na Monday Hortang Aina Wednesday Yautang Ngashun Bung Kani Makai Aina Tuida Gutum Makai
kuthum makhai na thuida madi makhai kala madi makhai aina thuida phanga makhai aina dangda class adam kuthum hangda lei Russian ballet class Fairyland Khuman Lambak Imphal le shoda khleina Ningasang bingna 9873 401 424 le ngahanwa baira Ukhrul district we khanui thot entrepreneurs ningasang naw bingwi wang phala ka hai pau leidale Training gala hapo khawai lupa khanga Johnson phanggabai entrepreneurship awareness program rungmi khawai ngaran haira Angran ang yeji Ukhrul le khale Pettigrew College we entrepreneurship development center na makhok mira Entrepreneurship Pekar le Gadom Kami hi Northeastern Council Shillong Government of India na sponsor sa kami azingli Indian Institute of Entrepreneurship Guwahati na implementing agency sada angran ang ye khira kami na Hangda clay program hi ningjuk khamatha leida kachichawi business hapok ngailak aina khale kala agachang entrepreneur nga sa khawai ningdong da hotnagi da khalebing Ka lubawi kasak le hauda entrepreneurial shongza mahawphok pai le khalei bingwiwang kaphabu ngasara Entrepreneurship awareness program hilizang khawai screening process stage khani leira Stage Khareli Entrepreneurship Awareness Program EAB le district we medium me thuida shakha magna shuru khui paira Jiwi aina thumra mangli Entrepreneurship Development Program EDB we wang gabang khira EDB li phangathang training milaga GWT li incubation center we screening leifura incubation center we screening li gabangkhui ka hai tharan enterprise hawpho khawai lupa lak phanga transit money samphang gabai abong leyaji program hilizang khawai Ukhrul district we bona fide citizen ngasa phrungra jingom thada dishat we na hawphok laga hangmati we alungli jang phlungra mi akha mang maningla unit maninga kha firm ainala sharuk khui pai business ventures jingum phangali rermika haibing sharuk mokhui pai mura program hiwang slots kathum ajewi direct tradishini tradishat kala magada akhali shomi dale hiwang registration fee malai mana town way na college wa gashung one way free transportation ngaran nira da hanga Ningasang bing na thasang kawai Google form wibang screen li QR code jithei mi dale kala link description box li mi hai dale maram ku mai thei kawai phone number 9612 866 066 li ngahan wa baira ex-WWF Welfare Association Ukhrul District member bingli lot leader kichishat sali Pai August 15, 2024 li meeting bamsa da jishadai ga saji hapka khno le ga highway wang Pai August 20 thanga seiwa haira jithang thor bung trada akhali chairman kanre wi shimli lupa shakhanir singlaga ramister khawai khanawa sada khang hot kasana jithang ga jigathana mara kha ijijawi kashiman sara Chanbao hi ex-WWF Welfare Association Ukhrul District with Secretary Ngairem Horam na mi ga shokna Lot luida ajewi kamdaya baubing Hangshini da gajisha da Naga Independence Day Ukhrul headquarters li Ungtangkul region na thanda mayon dale Naga Bamli India we Independence Day mamayon kawai All Naga Students Association Manipur na ngabaw haira District Thari thakda khayei lushit kawai Salengrong long naw bing na Manipur Shorkar li ngagaw haira Ajewi pau hili ngajang haira pau ngana da klein thum sai koroli ring pha kala khama ha yazmi shong sa serno